Uyingane zakwethu ngethemba ukuthi naphile kuzonke indawo la kuzovunywa khona le video. Uma kuqala ngena kule channel liqinisekise ukuthi ucindezela usubscribe uzokwazi zonke izinto engiyiphosta kuyona-ke le channel. Mina igama lami Msizi aka Inkosi yo-Admin. Kutholakala isidumbu sowesilisa ehlathini eNjaka wey'ngane zakwethu. Amaphoyisa athola isidumbu sowesilisa ongaziwa-ke esinemuhuzuko emzimbeni wonke ngomsombuluko ngomhlaka 17-ke ku-April eNjaka Forest eBushbridge wey'ngane zakwethu. Ngokwemininingwane-ke yamaphoyisa ukuthi-ke ilunga lomphakathi beliphume kuyotheza izinkuni-ke ehlathini kuyona-ke leya ndawo. Lazithela-ke phambi kwesidumbu-ke ngesikhathi-ke zabo-7 ekuseni. Amaphoyisa kanye-ke nodokotela babizele-ke endaweni-ke yesigameko lapho-ke isisulu esilinganisela-ke eminyakeni engu-30 ubudala sitholakale-ke sishonile. Amaphoyisa acela-ke noma ubani ongaba-ke noma ngubani omaziyo kungabe-ke isihlobo sakhe noma-ke umngani wakhe oduke egqoke ijakhethi ekhakhe, ibhulukwe elihlaza kanye-ke namateki alihlaza ukuthi-ke athinte-ke uLieutenant Colonel Busisiwe Kunene wase-Bushbridge wey'ngane zakwethu azokwazi ukuthi-ke emthinte lapha enambeni ethi-ke 082 422 8198 wey'ngane zakwethu.